Matalafatalo Samoa Entertainment TV vai pia ile nei foi tulama na tamua. Ai si mai fa konga. Ela talsulu afetala le tupelen fa maonia fa nga malo taluai. O se benefitio fai unga kon kalate CEO mtanga rengal soifua malo noina. O le na tupen fa maonia ka peneta ila na pepa sulu iva lua ono. O fa mawina i tala o le tupe mo le tausanga fa le tupe o le tausanga i lua o. Ma nali poti o mai a ontu inatu i pale mene o le ala o mea. Il masino i anuali o le tausanga nei na ua se e mai le whainga malo le fast e pule alu tatu tunu. Tu sai, ma le tala o le tupe, e i vafe ono se lau valus fultala le tupe tongi ia Dr. Naseri. Ai mo le taiminei, o lo ave livi le sunga le fatonu, ai uto e faasala la wai il komisio tangata whainga aluenga, le ava noa whainga aluenga o le fatun silum tanga aluenga soifua malo loina. Ele oilo, pe to e talu sangala na sunga ile ava noa, na ia umia mo le ono tau sanga wotua nai. O le asa sulfa al masina nei o me le na amatai ona whanau fo e sea pase se tau nu umai luta tuatunu i o la tau lava ainga. O se fuafuanga le al malo mal pulenga o whanau lave wha fo se i mal mtanga luenga le soifua malo loina. O malanga lo o au fia i lalo le nei alinga. Le ana tamu el nei whainga fowe au fia i le vaan tau nu umai fiti. Malana pase se e se lau lua sufa. Ma le valele mai New Zealand. Lana ia foi pase se lua se la wono sufa. O le soli tu la fono ia inga o COVID il tangata ele tau sisia. Polo inga e pe o le whaia leo ana suenga. Ma le wha maoni mali poti ile ofisa o le whalamai. E te tau I pase se lava na malanga mai o na whaia la tau test ma wha ailo ane ile matanga aluenga. Na fsilingi e tatou talafou le pulenga o le New York ile mata ituino ia suenga. Pe tai o ta ua mai. Ele o iese wha le tonu le taiminei. Ai o se lipoti mai tonu e iei tangata o lo masalomia ele I wha maoni le whainga o Yesu enga le toa telo le pase se na o mai wa ai lua o ta ua ilunga. O lo tu mau lava le sala e lua afetala ale vaenga o leo mo tangata e maua e leo whaatinoa ai a inga o le whaanofa wa iai o lato fale. Ai o lo o whautua ina fo I tangata e whai o lato test e lato lava e lipoti le ofisa o le soifua malolo ina mo ana wha maunga. E lua polo ke tif so soani lo fatu pel malo siamani Samoa. Ufitawilo ntaimi mal fa manato le 5 fultau sanga talo na mawal so tanga o lo tatu tunu mal malo siamani. Ua manui aya o ngatulanga lua ino foali I male o ngatulanga lua I pai ai savai. O le avatu yei ma a fola fale. Mo potua onga maisi fa totonga fale a onga so soani ai le ofisa le umpasa o siamani mai Wellingtone ma fa aui mai ilo lato sui Samoa nei. O sauno aile sui o siamani Samoa tangalo Krista Sigeri. I lona fia o tala feaunga o le whaamantunga o 5 fultau sanga o le whaapaanga Samoa ma siamani. Ai o le sosoani ua vatu ia onga o ta ua ilunga. Ia mauti noa e mamama saunga le mulsi o si o manga e whaia ia o ngā whanau. Ai maiso taiminei o le pesi o COVID-19 fluiva. Na ia ta ua fo il so tanga I le wafa al malo. O lo maua mai ai lava sosoani mo Samoa. Ele ngata I tu tau I le swinga o le tau. Ai o plokete sosoani il te atu wha mai komiti. E peo na moli mawina ia onga olo o atu iai. Ile sanoanga le fionga le minister mtanga aluenga o fatu anga mawhainga whaiva. La uli al mali atoa le watea pula te evao Fosi Schmidt. Ile atoanga ai nei o le 5 tau sanga talo na wha manatu le aso wha apitoa. Mo wha anga lango meli le laulangi. O le pati pati ai lao le nei aso wha apitoa mo wha anga lango meli. Le nei tau sanga. O lo ave ai le wha mamafo le wha tinoina. O le wha lau iloa awale si la fio le tunuu. Ile ta ua le wha sauina. Ma le tau sia le lei o lango meli. Ya kuranga ia lango meli mkwa o ngā kele lango meli. Ile laulangi. Ma le soifua mano lo inga o kanga. Ale ai le lango meri mai le lalolangi masalo ele a kose lima kausanga o make uma male ia kumase lalolangi wa o le me o me ai ola a le pati pati ai lao le nei aso fa apitoa mo fa anga lango meli le nei to sanga o lo ave ai le fa mama fa le fa tinoina o le fa la ulo awale si la fio le tunu ile ta ua le fa sauina ma le tausia le lei o lango meli sa no le fionga le min star e la ta le iva se 10% o la au fai funga la au le lolangi e fa moe le lango meli mo le ola le lei to o le lango meli la pe ngake fa ki ngol mele to le pollination po le fa feu so ingo o funga la au
ia mamauai whakula au, ia makupu tele mai ai ia me o fua whakoanga. Ia, pei ole maukengi kukama, o kamako, o pi, sanga, so se kui ngala aua. O lango meli wha moe moe tele ia ilinga o si o le hani, wha pia foi, inisio o loa tau so i fua malolo ina o mawhai o nga o sia mai ai, ai maise o le alanga tupe maua, mo tātou whai whātu anga. E uila i le tele o nei vaenga tā ua pe o nei e sao noa, mo lango meli o wha ailo atu, e iai lava wha fita uli o lo whai lea manu i tau, ili nei ati nai, mai ua mai tau ina ai, le tu iti tia o lango meli, e mo mia mo le ola le lei o la au, ai tal tonu se manatu pe o nei e sao noa e ao lava, o no tātou pulupulu lima whaata se ala lea, ili fausio ni awala mawaa, mo le una ia o le nei ati nai, o le whainga o le amautino ai le mautau mafa pea o Samoa, ai maise o le tau mafa te tau matupe maua, mo tangata ai olo nao ngā tele mo le siu manga. E le i whainga o fie le tau nu unga le mta upule le sifulu pa Sene ua pale mai ai, whai pule ta maita i e tolu, ua ve ai mano fofa o popo le pale mene. Ai maise ino fofa o popo e lua mua, lea na whaatonu ai e le whaamsinonga le fionga le whongwhetalai o le mauta li o pali i ta eo maspa ue whaatau peitai. Tha whaatalitali lava le whongwhetalai se ia mai ane le whaamsinonga, ma le lato whaai unga o le mta upu lava le nei. Ai ina wā e ai o le whai wātau tai mai le whaamsinonga, na sa ili ai whingo tolo mo tolo loto e pe na sa uno le whongwhetalai, ma ato atua ai lana whaau tangata u ave. Sa iai le matenga le whaangaso longa o le nei mta upu, peitai, na o le atua o lo iai le ato atua ma le ami tonu. O na o ia fo i tātou sa iri iai le tali, o mafu ai le nei tae au, le ngangala mai o le whongwhetalai, i o tātou sa iri le loloto, ia whi ngota o le moana uri. O lea ua tali whaali ali le atua, ia whaia lea mo i tātou, wha maa lole on sai, ma le wha pale. O upulawa o ana whianga pa ia, o e wha tali mo le li, e wha wina i lātou. E wha lolo o lātou apa au e pe o aeto, e tau wheturi e le vai, e sawa vali e sawa ngale mu, a wae lawe ai mai pia lava i ai le li. O pufo e masani ai tātou, ua talia le whaoltanga le atua. A wha atu o el tangata, e te toi pa u. Ai a wha atu o le atua, e le ma whai es tangata o na wha ato ilaloina oe. Me lea, au tō whionga susfono sa wha tau tō nei tai au, ia, sanga iane ai o tai. Pau penga ina mai le langi la au tō wha, a wāl tātou tau tua wha wau mo Samoa, o lo tapo i mai, ai siri ai, mo se vi inga o tātou o tua. La Samoa Entertainment TV mai pia, whapuponga o tamua le aso atai au, i le lofo le tua a pasoi fuene.